Hello gagayam, pakaragsakan launa iti gayam yo, tikad tayo akanayon amang subsubaybay kadagiti drama tayo, Manang Bianang ken BIAG ti Tao, drama. Ket salamat kada kayo amin nga awan labas. Welcome kayo akanayon nga agdengeg ken nagbuya dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Manipod man nga rod kini kabsat kayla sa napud no nagan tintay drama ngem sakbay na makablawa mampay dabeng sagun dita Green Park Village kainta Rizal, Vilma de la Cruz dita Apayao, ken Jonathan Willie. Kastoy man ti kuna ni kabsat kayla. Dear Manang Bianang, may papan iti kabsat ko, siya kan iti nagbalin na nobya na ti pagtarayan to'y kapadasa. Napintas kan nasingpet ti nobya ni manong ko, isaan nalaka anaya si dagtirik na kan kuana kas ipag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kaila, bumangon ka ditan aldawon, inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawas mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat, madadaalan dagijay kawas mo. Urnungam tumat ti mureng mo, bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay ni napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray disorasan ti rabi. Ala, bumangon kan, tatulungan nakman met nga rod nga agdalos. Tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay. Di ka met agdalos. Ay, anya kayo metan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo. Kasano kat kasta ka met? Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito'y balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Diyay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tiagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalosak. Malangarod tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ng ibiyang. Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad mate. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos dayjay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadut na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag ti balay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Ngamawan latat idenggen na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan a mansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ne, adamat ka dwa masimang put manong. Wan kayla. Iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni kayla, kapsat ko. Naimbag nga oras mo kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jaklaim pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Huwag nga rod manong. Ay, mabit lang Inak mangisagana iti merienda.
Tapag meriendaan taman tinapinta sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na nang. Simrumad. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong digagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Dayjayan ti pakasaram. Una nang. Karagi tinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay kat makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawakan tanay. Mapanan ti tawan. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingput ni Irene na nang. Nasingput lang arodan, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangedeng ko ang makikalay sa ken ka iti uray anya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka, sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin ken ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kapsat ko. Hello, okay la. Hello, Manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka de? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang nga. Kan magawid kayo, agluto ak manan iti mamerienda. Kaya naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti balay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kayat ko man ti ugali jay kabsat mo. Nagsingput kan naasikaso kanya. Uwan tanasingput kamot ngamin. Iso kayat na ka nga agbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kahit nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan Manong. Adto pa iti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa iti drinks mo. Mabit lang ha. Karga ak ti basom. Ala, siya kon Kayla. Ha? Nakababain pa'y kitin kan ka. Itaypay lang asikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso adi ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag Kayla. Nagsingput ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingput ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaudan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni Jibalayda. Mabanugak nagbiyahe no kas diya sarong karak iti Jibalayda. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Wala nang. Pagsasaritaan tayo ti kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin no agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko.
Kaila, inak agtrabahon. Makaamo kayo niti balay ha. Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Aduma iti may luto jerep. Di mo ruwaman nga agsenyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito'y balay manong. Uri agil iladlat aramidan na. Awan problema kanya. O sige nga ron, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik at maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak matan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata kumaan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabanog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbanog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot ka gayam nga ipag tubi. Nagasa takasken ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo anasingpot ka, Irene. Numadlaw ko anasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no swapang kanyak ay, nakarkaro pa ti swapang ko ah. Anya? Mala, mangantangarudan kaila. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpasan nangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kaila. Makikainda akon anito sila diyo kan ni Manong ko niya. Kayat ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla ak mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mat dakas na. Agpada tamot a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wen nga ron, nagasatak ka talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napadanda ay rin kan kaila anak ko. Awan damo manen dito'y balay. Napanday di plaza nanang. Anda ka no mapandagatangan. Ang mga numarabyan da manen asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa nanang. Mayat mati kukuyukan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga ron, ba nagapakaragsakak. Ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdenden na kayon. Wala nang. Kastamot lang kung matiibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan, ti kalay sama itinobyak. Ay, nukasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko amadi nga ugali na kat. Ha? Di mo la kuman sasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis ti atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong, agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak kat uray saan sapay ti kasar. Nasingpot mo't ginobyak ti kunakading ka. Ay sus, pudno biyam. Ngam amangan no mas amok ti ugali na ngam sika. Kada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya?
Iso adi kag darasudos amang ikasarken ko na manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan! Apay, desidido ka na makikalay sa kanimanong ko, Irene? Katun akay lang. May mayat mat lang no kasar kami. Ngam adadi mo ang mga ugali ni manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakin ni manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa adi mo ibagbagakin ni manong ko Ha? Sige, Juan. Jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day jay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe tiki na siluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumro tiki naman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, jak amo dayta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kapsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti stel na no nabartukan. Isungag panunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang. Tapno maliklikam ni manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysagmakam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni manong ko ti pagsagmakam. Kaila? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanungal daw. Kuha. Alan, urag sublitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino ti pagbakasyonan niyo, Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar tasan kayo pa nagkasar manong. No may kasarmon ni Irene ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan wag sikugan. Nga nga ron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybayag iti papanan niyo. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Juan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito Mabalin mo't no kayat mo. Dito'y tan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga ron dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you date na Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din date nga ibagbagam Kayla. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Shakti para kan ka, Irene. Ha? No kasta? Lakyan ka, Kayla? Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry no, si katinakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla? Apay nga awan batan dagi jay dua anak ko. Ayanda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarog ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga Ay, makapadanag mo't dagi jay at tao. Jak makaid na nanang.
Jak amo ti pang surutak ka na ko ada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino a lugar tinapananda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dinuman ti ayan dayta. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Andeta. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Na, anya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay. Awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayayatan na. Anya. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anaikan ititurad amang ipod no iti amin. Sapay ko maata maawatan dak. Wan, maawatak no anya man ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga asim anak ko. Agawid kayon. Wan, Nanang. Agawid kamin tumutlaang. Ngam saan pa ilang nga ita. Narabyan ka manan asimang putay rin. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay tigayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! Adal alakik! Anya. Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya. Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya. Naimbagmantan agawid kamutlangan Kayla. Manong pakawanan na ko ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Anya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyak tinagbasol. Yung awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Morotan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sapay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak tigas diyang inaramid ko. Nabayaga panawan sa kami naging okay iti kabsat ko. Inanusak nga inuray ti panang pakawan na kanyak kat naragsakak tan nagsublimat lang ti sigod alin nangan mi ngagkabsat. No malagip ko tinapalabas mababae na kiti kabsat ko tan naramid ko tinang traidor kankwana ngam nagbabawya kon dayjay. Kat itada matan trabaho kat nangasawa matan ni Manong ko kat adan dua nga anak na. Kat siyak single akpay lang aging gaita. Alakastan, tigayam mo, Kayla. Alaga gayam di tan dinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, JENA ALMOITE. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.